Ako želite kupite pouzdane, jeftine igrice i akaunte, obavezno posjetite stranicu prodaje igrica i akaunta Srbija, link će vam biti u opisu. I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Kao što ste vidjeli u naslovu, danas ponovo igramo FIFA 16 i danas ću napraviti najbrži tim u draftu, znači birat ćemo igrače sa najvećim paceom. Idemo 4-3-3 atak, ne bi baš voleo, ali ajde, pošto s njom baš očinu igram. Jezde to znači, evo kapiteni, imamo 92, 69, 92, 94, biramo Mesija. Ovdje su svi slabi, Mehmed ima najveći pace. Neymar najveći pace ima. Izgleda da ćemo pokušati da napravimo neki BBVA tim, ali napravit ćemo kurčinu pošto najveći pace ima Anderson. Ovdje najbrži igrač jeste između Millera i Naingolana. Nainggolan, igrao smo s njim, mnogo je dobar, ali uzet ćemo Millera, ajde ima veću ocenu. 74, 81 Okore. 74, znači Chiellini 78 pace. Ovdje neki Gamboa 89 pace. I na golu gledamo ovo diving. Najveći diving ima Victor Valdez, idemo na klub. Ovdje najveći pace ima Oscar De Marcos, desni back. Najveći pace 75, 76, još jedan desni back Nathaniel Klein. 94, 76, 80, 89 Cuadrado. Ovdje najveći pace ima Filip Kostić. Najveći Depay ili Insigne, Depay, Insigne, Depay, Insigne, Depay, Insigne, Depay, Insigne, Depay. Feguli 90, super, još jedan iz BBVA. Ovdje bi mi trebao Benzema, ali Sterling ima najveći. 52, 95, 84, opa, Ronaldo. I posljednji igrač jeste Royce, Marco Royce. Ništa, ja ću da pokušam da napravim najbolji tim, pa se vidimo za sekund. I evo kako izgleda tim. Ronaldo, Neymar na špicu, Messi, Bolasie sam stavio da bi tu sa Okorom i Kleinom napravio neki chemistry. Ovdje imamo De Marcosa koji pravi chemistry sa Fegulijem, Ronaldo, mislim dobro ne pravi on sa Ronaldom, ali tu sam ih napravio, ja tu te Špance. Ovaj u sredini tu stoji samo zbog ovoga, to jest nemam nikoga bi tu stavio realno. Ali eto, posle nekog vremena ili čak možda na početku Millera ovdje. Millera ću da ubacit ću možda Chiellinija umjesto Okora i možda neku od ove dvojice ovdje čisto da budu malo tu brži. Tu je i Mihajlović, ali Gary Monk nam daje najveći chemistry. I ovako to izgleda, znači 167, znači 80 chemistry, 87 rating, najviše igrači iz BBVA. Evo ga protivnik, znači ima Totti, Ronalda, ima Modrića, Roberta, Iniestu, Neymara, Griezmana u napadu, Godina, ovo ne znam ko je, ovo mislim da je Florenci, Casillas, ovo levo, nemam blage ko je. Ne liči mi na Spiliku, eto ne znam koji drugi levi back iz. Pa lago je malo, nadam se da neće smetati, nadam se da meni neće smetati, stignije! Bravo Ročko, bravo! Kome si sad bacio? Čini mi se da ipak laguje zbog kompa, nisam siguran. Da nije do neta. Ako je do kompa to će nametiti. Na početku, evo na primjer ko je gledao karijeru, mogu je da vidi da mi uopće nije lagalo. Evo ga Neymar! Ubaci mu je u go, glavom uđi u go. Ko je ovo? Messi. Malen Messi, čekaj, mora se idi. Ne znam da sam ovo uradio uglavnom. Sam je ubacio 11 minut, Leo Messi. Gazi go. Kreni. Kako sam ga zajebo, nisam mu skroz prišao da me ne bi provalio. Neymar, primi je. Da li me je stigo, ne mogu da verujem. Marco Royce, 2-0, 17 minut, ajde kaširamo ovog smrada. Da se smori, idemo po još golova, da reći kvituje. Ne sme go da. Ne, mislio sam
Nathan Drake kvituje, ali ovako sad ću morati do kraja. Moj ti, Đorđe, nemaš sreći, 2-1 Modrić. Eto ga, kraj prvog poluvremena, 2-1 za mene. Vodstvo golovima Roysa i Mesija. Evo ga, stigni Royce pre! Pa daj ga, brate. Još! Posljednji gdje sam. Evo ga, šutni! Stativa! Bravo, ko je ovo? Royce čini mi se. Jeste, Royce, 3-1. 3-1, 55 minut. Opa, eno ga, prošao je. Prošao Neymar. Neymar na svojoj novoj poziciji. Neymar. Ronaldo. Neymar. Na kraju Ronaldo. Ne znam što sam zastao, teo sam fintu neku da uredim, ali mi nije baš uspela. 66. minut, prvo 55. pa 66. Uglavnom 4-1, ali lik se ne predaje. Malo se iznervirao. Lak je malo nervozan. Polako, Bili. Polako. Čekaj. Laki je malo nervozan. Pantelija je umro, pa ga je to potreslo. Daj da mu dam još a kad onaj prošli lik na 8-3 nije izašao, pogledajte prošli, to je moj prvi foot draft u drugačije. Opa! Ronaldo, boc! Kako mi je skinuo, jebo majku. Pa da, trap ima 3 metra. Boc! Kako mi je skinuo, jebo majku. Prva utakmica završena, prošli smo prvu rundu rezultatom 4-1, da. Royce je bio igrač utakmice, čini mi se. Ništa, idemo na sljedeću utakmicu. Mnogo novi protivnik, ima dosta dobrih igrača, Cavani, Di Maria, Modrić, Varane, inače ovo su man of the match, Totti, Marcelo, Ronaldo, Piqué, Buffon. To chemistry do duše, iako ima dosta ovih linkova crvenih. Bravo, Kore! Doktore! Bravo! Goli! Na odbitak, ovo je mislim treći gol u ovom klipu na odbitak već, boga mi sere me opasno. Ubaci mu je u gol, glavom uđe u šutni! Stativa! Bravo! Neymar! Ronaldo. Ali dobro, 1-0. Filipe Anderson napred, pa šta bude biće. A šta biće bude. Feguli! Pa ne preko gola, smradino. Bravo. Ajmo dole. Ne, može i tu. Ispade čak i dobro, stiži. Pa baci se, čoveču, radi nešto, jebote. Evo ga, poluvreme, vodim 1-0, do duše malo sam imao više šuteva od njega. Idemo sad da ubacimo sve. Opa! Bravo, zalomi. Ne veze, ništa. Igramo i dalje. Jebem ti joystick, ne znam kako ovo mi se par puta dešavalo. Samo da je dobacio, ovo bi bio čist gol, on tu bacio Bale. Kako nije ovo odbranio, jebote? Izletao sam na vreme, krenuo sam da izlećem pre nego što je on bacio pas. Kako nije uhvatio koji kurac? Ma zgazi ga, brate! Kako korner, brate? Trebao sam da ispucam lepo, a ne da se ja tu sprdam. Još što je pokušao petićem. Bravo. U 80. minutu. Chiellini, zašto je stoko pored gola i ja šta ukoso držim? Ajde, molim te na kontru. Ronaldo, sad se uzdam uz tebe maksimalno. Maksimalno uz tebe, Royce.
Dobre, 2-2. 90. minut. Marko Reus, znao sam. Kako sam nervozan. Laki je malo nervozan. Jebenom 92. minutu, taman si mislio kako je beži napolje bre sad. Jeben ti igricu, pičku materinu. 92. minutu. A daj, ovo ne mogu da verujem i prošli put sam isto izgubio i sad. Pička ti se. Oj, sad sam se oznojio. To kurac. Eto vidite kako je gubim u 92. minutu, tako sam i prošli put izgubio. I čak sam imao više šuteva od njega, ali neće mi, toliko nemam sreće u jebenom draftu da to nije normalno. Ajde da otvorimo ove sranje pekove. Koliko mi je vrući, toliko sam se iznervirao da mi je... Bira. Ništa ljudi, to je bilo sve za ovaj food draft, opet sam izgubio nesrećno. Inače evo sad čekam ovih 30.000 da bi mogao promenim ime kluba. To je bilo sve, pogledajte prošli draft ako vam se svidio, ako hoćete još challenge-a, bacite like, uskoro i neki food draft challenge sa drugim youtuberima. To je bilo sve za ovaj klip, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada pozdrav. I da, zaboravio sam da vam pokažem kako sam improvizovao stalak za mikrofon. Pogledajte vi ovu magiju, a? Pazite ovdje rupicu što sam kao propušio. Jel da sam doktor? Čekam da mi stigne jebeni stalak već mjesec dana. Pozdrav. Kripci. Znači kao što vidite ovdje pređene su sve misije. Pa rekao! Kako sam rekao? Da li pa rekao sam 94. minut. Ovaj ti još jedan. Više Kako je još jedan. Bam. Opa!